Okay guys, hari ni saya dapat satu laptop Acer 4752. Okay, masalah dia tak hidup, tapi dengan bateri dia ada blinking. Jadi saya buka dulu sementara, separa buka, kita cabut bateri, test on. Okay, ternyata memang tak hidup lah. Ni kategori no power punya masalah. Okay, jom kita repair dia. So kita keluarkan motherboard. Okay, kita check apa masalah dia. Okay, jadi lepas diteliti didapati 3 volt dan 5 volt ni tak keluar. Okay, so saya cek dulu betul ke 3 volt 5 volt ni tak keluar. Okay, boleh tengok saya tengah cek voltage yang sepatutnya keluar 5 volt dengan 3 volt. Sekarang memang ternyata tak keluar. Jadi masalah dia biasanya kapasitor ni ada masalah. Jadi saya gantikan dengan kapasitor yang baru menggunakan tentelan kapasitor. Alright, so lepas dah pasang, bersih-bersihkan. Lepas tu kita cek dulu ada tak 3 volt 5 volt tu dah keluar. Okay, alright, 3 volt dah keluar, 5 volt pun dah keluar. So ni adalah syarat kerja utama untuk laptop hidup sebenarnya, untuk laptop berfungsi. Okay, lepas dah set repair, kita pasang, kita test on. Alright, gambar semua keluar, laptop pun dah hidup. Okay guys, sorry lah video ni panjang sikit bebel-bebel. Okay, kalau korang ada laptop masalah macam ni, nak repair, boleh roger je. Thank you guys support.